Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sami nilhin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang non son pli alama puthak pen all party hills leader conference atum hambren arong spilong kache songa sai kedeng pon Karbi Long Tanamas Council Soil Conservation Asai kam tum pen spatripi ponsi lumba jong la pen thonsri ra tum phat asona soda klim keron pon Bogojen subdivisions angkang preexam ahawar along sami international yoga di London Enghan police sainik school ahem kikim kerang ponjia di malongan kahumridam isi birta kemi kidney stuna kisu heart kisu gas skin lapen kapre ka kisu kachilang jipuloti khatkhati NH39 khuli market adungalong ma poly clinic and diagnostic center apollo spectra information center along mesen specialist doctor atum chennai along pen bang iji la sochik lomate busing ni phai inkoira phopen inkorener kebarni an Dr. Dhiraj R gastroenterology apollo chennai along pen la so clinic along bang iji Lasong si achiklo John Wang tami mesen a doctor Chennai pen laswa clinic along wangji lasi si kachelang dunjia phan mate ang tonalam kachini jia phan 7099519098 laben 7099519097 along humri ignot puthot birta ang ton pen lang ponik sinang Wusik ni pa encourage ani all party hills leader conference atumpen nizang Karbi anglong hambren arong supi rusem son sing itia komlin along son pli alama puthak pen kache songa sai kedeng pong Karbi Long pen di House rat tumakimang Article 244E Autonomous State sami prabjid pen pachun bek nang po. Karbi Long Autonomous Council along sami kebi kachi su tumafan voter list along pen ameneng than ed nang po. Karbi Long pen di House along panchayat rats and bilongli lapen election commissions pen ex autonomous district bukitok pon ki chikroi tu nekthi pusi all party hills leader conference atum pen kachi songa sai kedeng pon. Autonomous ka pami nitong boy. Autonomous ka pami nitong boy. Labangso kachi songpon along all party hills leader conference at 3 PM Maipu retire IS de jaiga thar Bikram Hanse lapen all party hills leader conference upon ningch thera tum chitong dun bomangabe lage district council bolote panchayat pen lage jila porishad bopan jila poke district pulo porishad pe council pulo lalo na doji ke age district council dobom lang ke pusi aja to mathaji Tetahala autonomous po mga awe detlo po bangay che lang namde deji angge che hok rongi non nili ka chinige panchayat a election doji non la council government of Assam government dum panchayat election pe dokogi a election ke doji ta village council election puji angge village council popo ka rong asodong itong Karbi itu ako chini ju dede lopo yo tulirang rong hang na chini ne det po laga village council ke laga panchayat siksi dilong ke tok dok ke po pa ning yet rong po setas labang so a village council jong si kapedolo pulotante jong si siksi dil paragraph ke thom along ke tok do EFG along ke top do jasemet E along halasot ting pen yung si Aron Silamra halaso Aron ting pen village council dolote election ka pedo Aron lapen voter list ka silam Aron paragraph 2 pen sa paragraph 7 na ting pen Silamra village council da election halabang so Aron pen pedolote lake siksi dula village council po labang miseni labang autonomous ye labang ge sita non village council election pedora panchayat ating pen panchayat pupedeji latum chalak oge panchayat pupedeji village council bonde puchodi
Angela bangso village council aron pen pedo chotra autonomous candidate pulote lake gaon panchayat nu lake gaon puge rong pulok mati village puloke panchayat puge council puloke ante lasi village council jong si pinchong to village autonomous council lega selamji gali village autonomous council bang signangji non hala nili tumle election hai det posonte Nilitum ke paragraph 2 sa paragraph 7 pensi nilitum village autonomous council allo si nilitum silam derji haladak hala paragraph 2 sa paragraph 7 along sila bang so alam ke thapon thobji lake nilitum le silam sonte anke lake ilitum autonomous abang do bompo council along ta this ilitum Karbi Longri council long ta autonomous puge do bompo la penhala village council long ta autonomous po bang do bompo la hello law a road po alam la hello ande PGR pen eviction ji ke Assam a minister revenue minister siningye jinon ke la si ka CM e pubom lo nang tum rong sor tur pakra nang rab dun tha government pan pu nang ji pu body la pu et lo ke alang li autonomous aja khong weder lo ke alang li ke la hello la si ni li tu mate ke la autonomous pedo vek nang ji la pen la autonomous council dum si la PGR along li ke eviction vek nang la ke la ka meeting do ya kam ta velo haladak Assam Land Revenue Regulation na 1886 are run along section 18 along ke tokdo halada ke tok ke forthwith eviction nang ipu notice ta pinang ni pu harake athema lage government along li lage rat along li pu chini lor loge PGR ke la si halada pen ke eviction vek nang lage amunit ko pima alam ka lilo lage tribal do mang eviction nang ni pu bote do hadaw mang ke Article 244A non anta chun chedat la so putat. Ala autonomous sa vider lo ten nasi ki chun jilang. Autonomy alam thi pa vider lo ke. Ala article 244A ke autonomous state tubo. Autonomous alam thi do ke. La hela ko pi chun chedat lo. La BJP do tik Congress do tik ke la ke chun chelo. La hela alam lo. Karbi Longri serang long pusi pinang ana tungki hokpon lo athi ajara rongle chui tu sompon sami mesentiti lasi rara tumpen metha keng gatar jap thekji aphant kuwi pen chenglok kaprek asai chutiki pon chui pon le putangti hemtun sikereng ji aphan varsai longpon pu la sola matha pon si Karbi Long Tamas Council Soil Conservation asai kam atumpen kedam tanganing kana hutpen sami rat tumma phant kuwi pen chenglok asona klim kiron asai deng pon lo Lason thak sipini bu signify encourage sinis tami Karbi Long Tamas Council Soil Conservation asai kamatum pen spatir piponsi dipu klap along lumba jong lapen ki dhonsri ra tumphan kuwi pen chenglok kaprek aklim kiron asai kedeng pon Rada tumphat labang so klim kiron pona mailong sami aluhiaman pen Karbi Long Tamas Council CM Dr. Turam Ronghang EM Richard Tokbi EM Prabhat Chandu Taro EM Mathuram Lekthi MSc Juni Timung MSc Tilutama Hansnu lapen ki soil conservation asai ka machukko maratum da chitong dun Kep asar lang along first division ki unduna tumapan sami iskuti hum pipa jirpon lo laban ki admission tame sorkara tumpensi anlam sami pipi pondel lo lapen chenglok non kachari pom bisbi sorkara tumpen rar tumpan ason som scheme kedeng pona puthak Karbi Long Tamas Council CM Dr. Turam Ronghang bent lam jai pon Hai sir metric pass kora first division organe lo sari bila organe iskuti dia hoise admission binamulya dia hoise gote sorkar आज आप लोग के साथ उड़ोदुरो स्कीम प्रत्येक माह आप लोग के काम नकरा कोई ऑफिस नुजुआ कोई आप लोग के 1250 টাকা आप लोग के माह पाबो जिबलागर प्लाने जबार আমার লোকমান নির্বাচন করতে জিবলাগার ফর্ম ফিলআপ করেছে এই গুটে কিনে সুবিধা আপনাদের পাবো আজি আমার সরকার নরেন্দ্র মোদী দাঁড়িয়ে কইছে যে জিবলাগার
kiron pon labang ke alang litung isung nam ke lap lo je Karbi Longri adang ke silong le ke do bek atum abang pu alang litung ke joy pensi kowe ro e donalong rong ko thong ke bet buita me barong ke puke buita ni jangan buita me alang ke joy bet keran pon tapi do hasi pini lumajong farman talang litung itu lumajong posisi na patang lo la silong ta ala ke along le ke do bek la bek bek po tuma phan bang Mati tumta lumajong angkang anbang ken tumta edonalong rong ko tungke utame kowe rong la pani kapre kapre ating te rong dole la silang litumpan itu akejo pensi ron pon Sarante la bangso sa eklame pini si keceng lang ma makalong kapre ini ko pensi useli bang ke pini pensi keron pangceng na asina break up homo sitin mantap tipo la sil lumajong pasti dak homo silong si pini bang ke tengko lumajong ben bangke penap nel tum nili office lo dia solo la pini ada kat coba itu abang elong Pini busik ni pa encourage si ani International Yoga Day pre-exam hawara long ke talon pon ason tak taksi. Bogosin subdivisions angkang lakha encourage hini subathar MSc consensi ke parapon balibathar mare sangchi di patuak lamlong mansami International Yoga Day talon dun. Bangso ka talon pon along Deputy Speaker Dr. Nunmor Momin Chitong dun Bogosin Education Block Chairman Sir Dilibe Lukram Rongpi Surubathar VDC Chairman Silarson Rongpi pen changlok pinangan manpeng lapan ke thi dimda chitong dun lapan lakha engko rapli Deopani MSc consensi alulong sitame number T bagan auditorium hulong sami International Yoga Day talon dun labang suka talon palong sami Deopani MSc Sarbon Telenga chitong dun pensi Yoga Day mesen pen pachun pon Korganti MSc consensi ke parlopon lang lokso pen sami lang lokso adak enghan phuli adongalong sainik school kikim kerang ponjia phant golpara sainik school pen second lancer regiment lieutenant colonel IP Singh atumpen ka humridam Bangso Kahumrida Mahut Karbi Longri Abirta Council Joint Secretary Sim Taro Pulini Revenue Circle Assistant Settlement Officer Jojo Terang Radasai Klembang Purang Sinahansia Tumpen Danglok Pinangan Manpeng Gethe Tumda Chitong Dunsi Sainik School Ki Bijia Adui Holong An Palidam Labang solam aputhak sami higher authority made kangtu edeng ant labang solam pachinidam si prabjin pelamang so kam ki pangcheng ponchia phansbi sideng ponpo pusi Indian Army second L made second Lieutenant IP Singh ben pranketing no ningje pon to us for giving two land which are sufficient in the measurement to construct a Sainik school in the due course of time. I'm very certain that a Sainik school in this area will not only build up the education, it will also bring up a new infrastructure which will be an important landmark for the place. That's all from me. Thank you so much. The MOD had come here to survey the land for the proposed Sainik school at the place. I've been shown two options. Both options are generally good. I'll forward. Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom